أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده فأقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله وعلى أن ما عبد غيره إلا بالبغي والظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله تأكيدا بعد تأكيد ببيان مقام التوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kiaridaan iban kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukbal na to insa laggo pamuji iban pagsarang syukur famahasut si mahatinggi azza wa jal karena in manusia di siya tumukbar sin pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala siya na in salugi-lugi piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih talibul, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi mawaya dumawhat sin kasanyangan dunya lawiluwa kasanyangan adlaw akhirat kabuhi sin kita niyo bukun datod siya tanto mahaba kabuhi sin kita niyo bukun datod siya permanent kabuhi sin kita niyo kataan diya siya sa parati halom silupin di siya katiuan mustak siya kabuhi sin kita niyo kataan subay hibutang halom pikilan sin kita niyo dahing hamay na at pamarum dahing harum iban sin adlaw long Sheikh bin Baz rahimahullah wang unin maksud piya panjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuinin asas dakula puas sin panawid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan mo ang may takaw piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wajibin ikaw suway ikaw magparang bukunhat magparang fi sabilillah sa suway muhajatun in kahuwi mo hasupaya masalamat kauri harumi lawiluwa masalamat kaurun hadlaw akhirat kaya panjari ka sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun ma'lum ka to in aya sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'lum ka to in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala may ta in Allah nagpapanjari manusia may ta in Allah subhanahu wa ta'ala piya panjari kita niyo magmain-main diya sa parati wayroon siya kapusan hawarusin gumiri sa hisawin sin Allah atawakan aun maksud dakula hankan kauhinang manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budun magtag-ipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasabab yan diin manusia mamuhmil hakabuhi niya diin manusia magmain-main hakabuhi niya diin manusia mapahil-pahil sin uno-uno na sa satharo sin gumi yari kita niya biyayaon in muslim hama sabiyaon in ummat islam malagbo in problema niya malagbo niya hadat sin kita niyo katan suway halulayon sin ummat islam barhadat kita niyo katan bukon na to hiblim pahuro bukon hiblim pamurid sa hiblim mo pa rin hawabaran mo unin ka paghabdam mo islam aso mo magtungging hawabaran mo may ta na biyainin ummat islam may ta na biyainin gumi may ta na biyainin pakaradyan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno waha ini may ta na biyainin so biyahatin aso mo ayaw mo blimen tayo mga mo lo mo hikuan lo mo siyayad tuhangkan na biyainin ikaw aso mo ha kaya tunay mo rabahain pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bahayang pajar makatulog ko ba jamaah question mark habi nahainin pag-asuma rin hawabaran mo salamat ka at kala na salamat ka
puas yung pagsalamat mo rin na mabaran mo, salamat ay nahali mo. Unin pormasyon Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Kita panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, induk mo ito isin ang pinarka jahannam uno, manusia. Manusia di magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin mga kawat-watuan siyusumba sin mga manusia. In sila na ininduk mo isin ang pinarka jahannam. Bangnuin ni na, matakadda mapikilan sin ikaw, mamarahinayad to, ikasalamat mo rin hakumi. Di sa jahad to sa to, in kapapanjarihan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masurvive kau hakabuhi mo dunya, labi luwa masurvive in kabuhi mo kakkalad law akhirat. Nyari kita nyo kataan, maklum ka to. Alhamdulillah. Yung mga kataw Taimanghuran, Masya Allah, Tabarakallah, nagdara sila sin dua parkala. Di tuod sila ni maluwi sa lama-lama. Di sila maluwi sa lama-lama, may ta. Bang masanyang yung pagdunya mo, labi luwa sumanyang yung pag-akhirat mo. Bang masanyang yung kabuhianan mo pagdunya, labi luwa masanyang yung pag-akhirat mo. Dua rasya. Ida istama'a, maftaraka. Ida istaraka, istama'a. Amo ini mga kawaid pagbahasan sin sila akam. Di sila ini manjari maparak. Apabila sila maparak, maghambuok. Apabila sila maghambuok, maparak sila. Di na sin iman, iban sin Islam. Bang sila ini naparak, suwera sila mahambuok. Bang sila namuk, suwera sila maparak. Biahat to yung karoy mo habaw singgumi, kuno mo ka na naman irida sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw akhirat, suway ko lumaway ha-istip sin uno, ha-istip sin kamatay. Di mo yan to ka na naman in uno-uno kasanyangan ha-adlaw akhirat. Sa hinggayin ikaw, lumaway ikaw kamatay. Kapag kamatay sin manusia, sana naman narito ha-adlaw akhirat. Doon pahalam sin kuul, kakitaan niya na yung kasanyangan, ipakita ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito ha-adlaw akhirat. So, ta, kapag lugto sin ikaw rihauni. Habiyain yung kajarian ng sin kabuhi sin manusia, mamarahin na tumunay siya sin pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin na pangalad niya uno, dahil nga Quran ilan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakay manan ulama, di tayo mo ninuno katanin ang suway siya marahin to para kala ini. Amunin kawo jumhur. Hakay manan ulama inyan sila do para kala da. Hakay manan ulama inyan sila to. Sa may ta inuno katanin ang suway siya sartaan sin niyat mo. Inuno katanin ang suway mo sartaan sin niyat mo pamarayaw. Ikaruan niya suway mo huno, suway ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katunya suway mutaba mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In katanyag to apabila siya ri magada to para kala, in katansin hinang sin sila manusia, batil fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magniat kau no hinang mumaksud pa Allah, ikhlas kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pararad mo, apahindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa may ta, in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dia manusia kato tanyo ini. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan di siya magkabtang da sing kabtangan tayo noon maktulog lama. In Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangamdatan na yon halom sing Quran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magkabtangan wahi dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan mamarahina hinangon na model hakabuhi niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ulin mayroon diya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabuhi sin manusia hamasa na to biyawon in mga ini electronics ini kaano sa jajima to when yung kaingatan imangkat in Rasul sallallahu alaihi wasallam mayroon siya nagpling. Uy, no, kaya ingatan minigin na Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Baitul Maqdis sa pataas, uy rin si makaplin. Imana ini kaano sa dinigima to. Imana ini bakas na si Rasul sallallahu alaihi wasallam kataan. Inhati na bukon. In Quran mahamul liya, iya ingatan ng jima to. Iwan sinwala pa jima to. Iwan sinyam pa pajatuhun. How no pa kamulumag? How no ka mo makabaksara? Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sara sin manusia, kaya ingatan ng jimato, in wala pa jimato, iwan sinuon pa sin jimato.
Long sin mga sila, kaya nga san in past tense, present tense, and past participles. Mayroon na yan to. Mustahil na masarihawon. Suray na sabab ini. Suray imano siya, malawa siya. Sabab may ta, yari kita nabiyaw nalilingkong simpit na. Pitna magtumari. Yan may mga kawaid. Yan may mga akida ginwa. Ginis pa na barapa kulul na. Na imano siya, bukun siya. Amoy rajulun akli. Amoy bukun siya, mano siya. Di niya may nagpinigunin kasabunalan. Subay siya mapantok marayaw. Liyangan sinsara sinara may Islam magtajabo kay mano siya. Dahon min Taimanghud na magluhap. Dahon na magdebate. Mayroon din nga mga akida sinsalap. In mga bihad to parakala. In ikaw mano siya magpasampay sa jakaw. Wihanin kawaid si Rasul sallallahu alaihi wasallam. O wakto sumudin Taimanghud mga kamay Islam. Bukun pa siya Muslim. Dahil nga uno mo. Dahil nga akhlak mo. Ang kaununuan kita ni magdakway. Wansin mga sila na kauna rin kapo. Sa magsudin mga mano siya. Kad aflahal mu'minun. Nagparuntungan ni mga sila bariman. Idza jaa nasrullahi wal fath apara'aita alladhina qalu inna an-nasara ila akhir al-ayah. Apabila paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in paruntungan, apabila ukawon sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan, maglumba-lumba in manusia. Mayta maglumba-lumba sa mayta, kaya ingatan nila in karayawan, yaon yukab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab inimbiya kato, barhagat, uno-uno na pagkaradyan, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway ko makadharitikan sin agama Islam. Ingkatanin niya uno-uno, aun sangan niya, gada sin kunsi, di siya manggari pangunsi bangwa ipon niya tuan. Sulay na ko ka kunsi. Kunsi kasi siya kakatan ni tuan oms. Dunukon ka hulas bang mayroon ipon sin kunsi sin kayo. Di adahan to yung surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari hakumin kunsi niya tuan, di mo siya yung maukab sa hinga marad ko haritikan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mo yung mga kaida ini, di mo yung mga akaid ini, di mo na yung mga akida magtumari sabab mayta liyawang na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin paglawon sin Allah subhanahu wa ta'ala awin mga silaway panghati. Awin wakto ikaw tara panghati, suway ikaw mapantok. Suway ikaw madyaga marayaw. Suway bukunin kapansin bisara mo suway mo sa jarahan. Sabab may taon wakto dinukun ko sin Taimanghud mo. Sabab may ta, yan kay min ilmoh. Awin wakto hinangon niya ko bisis. Awin wakto hinangon niya ko dalil. La ya akhi, takillah. Awon wakto hinangon niya ko ini dalil mayta sa diyan tututan sin syara ngayon kau dalil sa mayta wayron dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taraktu fikum amarain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusaka ko na kaniyo katan pagpusakaan tuan sing kamaasan ta dinan kita mangangkay kada lupa. Awon wakto pag-arawan sin magtaimanghud magbuno. Na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam piyuan tahon na nawapat sambil pamasabihawon ingkatan nag-araw-araw nagparuntungan dunya iban akhirat pusaka sanda kula imano siya Taimanghud mo maas mo bang kau piusakaan altah on maktuaw sin Taimanghud mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam piusakaan kita niyo sambil pamasabihawon ingkatan niya kada ini nagparuntungan sila dunya iban akhirat kaya natansan sin kamu. Pabila naman mga bata Jamiat Ummul Qura, mga sila ini rajih. Yung mga sila ini na Masya Allah, tabarakallah, labi luwayar siya Markaz, nari sa kamuyan payagan sin mga sila masyayikh, bang bukon dia mga muadala, hindi arano syahada. At tawakan, bang bukon mo famid, bang mga amid, yung mga diarano kawaid. Dahil nga sabab dito, binilang takamulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam dua parakala, di natod kamutartan, tumalawang salama lama. Kitabullahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin uno, iwan sin kalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dakula, nikmat sa lagbu-lagbu apabila manusia ki anu garaakan sin dua parakala ini. Pila na rin ang mga manusia liyong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala doon kanilang dua parakala.
naramo na yung dua perkala, apabila aon na isang kayo mo dua perkala ini, ikaw na yung sa mulya-mulya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon pala ito, amun mga mulya, mga sila mataas gadyan. Atawa kaning taga sa sakatan marayaw. Uni na rin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridullah bihi khairan, yufaqihu fid din. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas, kiyaruahan niya sin dua ini. Kamu mga anak, suway mo pagduahan, in mga panganak sin kamo, sin dua ini, diwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Ibn Abbas. Allahumma faqihu fid din, wa allimhu ta'wil. Apabila kau ingat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua parakala ini, tertentu na kau tuud maluha dunya, labi luwahad law akhirat. Pila na sadya manusia, hamasabi hayaon, liyalawang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. May kanyaon, may rijiki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, timbun tambak tuan. Sa masiri sila may ingat misan sumadat ka mga anak miskin. Di sila misan makaingat sumaka, hamukri alam mga sila barhajat. Sarab mayta. Liyawang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyanas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala yung ninagta kanila. Wala nila kaya pag napakaharaan fi sabilillah. Way mo kaya ingatan tuan. Apabila ko kaya ano garaan sin fiqhu fid din, ikaw na sa mulya-mulya manusia. Sabab may ta, pilan din ha mga pagtawa kung nila honorable, bukon sila honorable. In pagbasa honorable, pa Allah subhanahu wa ta'ala tuan biyang politics. Tawakon mo pakana honorable kuan biya ini. Bukon, in pagbasa honorable, amo na makapinig ko rin nga kasabunlalan ibang bukon. Mapinig mo in mangidin hamarayaw. Mapinig mo in mangidin hamarayaw sa may ta. Amo in pagparakan simbar iman ibang simbukon. Sarab mayta, hama sabi hayaon musim. Yari kita niyo hamusim, Masya Allah, Alhamdulillah, masih kita niyo yari hawla, niyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya angan-angan, singkatan manusia makakarisya. Saing kita niyo, Masya Allah, mabaya kita niyo, mabaya mo ipahula, pamalikunda kita marimang kita tayo makapagulo, di makabutang hawla ini. Kanalong na mo, magsukol kita ng Allah subhanahu wa ta'ala, misan ya angan-angan tarik na kita makawalik, bangkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakariun niya rakaw. Ang kaneng kahuna na ununo katanhinan mo, amunan ikhlas ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunan kan ko mga mari pamarkas, asupaya ko makainom kahawa-kahawa ito anoms. Atawakan mo on sa tinatuan biyan. Atawakan makakarikaw ang meeting nyo parkala dunya, na. Sa supaya ko makadawat to sin ilmoh sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pa naman ko ni mo, deng hasakan sin ikaw, inti kang murampal patuo, karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inti kang murampal palawa, imangayat ipagpapasin mo, ipagpapasin dosa mo. Dahil nga sarab yung mga kiawluan sin Allah subhanahu wa ta'ala, suwain manusia, di siya magbati lawol. Suwain manusia, saing nga sadya siya, minal makbara, ilal makbara. Dahil nga kung may sambil kita tumabot padlo akhirat. Sambil kita abukan pakamatay. Bukol lang mo na. Doon Sheikh bin Baz rahimahullah, yan pa na tumaw din ilmoh, yan pa na suwain pagkatawado din may gamano siya. Bukol yan pa na tumaw din ilmoh mo, yan pa na tumaw din maruhal kay mo. Suway mo chikon din iman mo hamasalyaon. Sabay ta, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakananan siya masakka. Suway ini darani pagkisa mga sila. Sabay ta, amunin kudwasin kita niyong kataan. Awiyon, Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagdara akida sa bunal. Rasul sallallahu alaihi wasallam in kudwa sin manusia. Kudwa pag-usaha, kudwa pag-business, kudwa pag-asawa, kudwa pag-tanabulin. Uning kawayan mo kudwa doon. Yaw na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam magkakadakad siya ito, makipatharap. Mga riyak ka ito hamasaryaw, magkakadakad siya magipat bili-bili sin sibi-sibi pa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibi-sibi pa siya, nawapat na yung nama niya. Dahil nga sa wadad to, 5 bulag gumaan na isab siya, nawapat na sa minuno, nawapat na sa binina niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak ilo pa, yatim pa. Narana yung doon parakala. Sabi nga sa wadad to, wala na hinang sarab. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, yun ka na yung pagkasipat manusia. Di ada sabkato magtaon. Ha? Di ada sabkato tanin ni mabinom.
Yaon kanya, inununo ka pa, mano siya, kakitaan mo mano siya, hamasabihaon. Di nga sarap ini, suwariin mano siya, di na siya lumagmodel, dukaing din ka na Piolo Pascual yan. At tawang magtamong di ka na siwa. Suwain lakon niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinuan siya din magtamong, hinuan siya din magpungot, hinuan siya din magbunting, hinuan siya din magsuk, uno-uno nakataan parakala. Wala ini piarak sim mga sila ahlul ilm. Wala ini piarak sim mga sila mujtahid parakala yan. Biarak ini kita kataan, uno din ko magtaamul manusia. Iyan kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biara kita din kayo magtamol manusia, amo hindi mahinang sabadip kapag taparluksing kamo. Tumtumonsin kita nung kataan. Apabila manusia pakanya nagtaparluk, nag-group, naghinang pakanya tumpukan, mga ini doap. Longsin mga ahlul, mga ini, ikapagpulak panat. Misan isab to magtaparluk, bang man ka mo ang kaakida, wala sabsa niya. Sa megin ningamok para kalalong adlo kayong basyan, di kita lang hariya ini. Sa may wala siya kasulutan. Sa wala sa liyahan kaming magsigaharam, minig siya rito lang, nari kita grupani ka. Pero na ka magsisigari ka niyan. Sa wala siya, inyagtuliang siya rin para kalaan ng nito, manglangi sabing kaniya, personal. Nanatuan nga ka mo kung personal. Trabaho sa ini kita yun. Wala personal. Bang tari pa mo ka sa bunalan, isa mamungsin ka sa bunalan, isa yung takaran na to. Bang tabi, check ko naman sabihaw nin iman, tayo siya mag-check ka to. Sa batang taon, wakto magkawas sa tamang ununo lang, na-check ko na kita simbalik ko Islam. Masya Allah, tabarak Allah, magsukul na ko, balik Islam pensinik kayo mo. Ang matin kasi po ang musubay. Wulit ta'ala al-Islam, walakin na hayato ka lang sa fil-Islam. Piyag anak tawak ka Islam, sumaka ko yung tamoy mo, bukuna ka ma Islam. Ang matin suya subun mo akin hawabaran mo. Sa mga kataimanghud mo kung sila kaya ka nakaaramay siyang sa ayaw yung pagdakwa kanila aramay Islam. Bulansang sandakula. Why no kaya nga taning sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil haul arum? Isuhay marumi. Why no kaya nga taning sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Paris? Isa naman ang Paris eh. In mga sila ni sa kapandaran nilang sinaramay Islam. Ayaw kita nyo magpiniglang na ito'y family ko ang benituan, dukutan kita nyo katansing kayo. Bang kita rin, maka nakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hang kauno-uno kita nyo papo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hang kauno-unohan kita nyo paamo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa baba siksa kanila magbukalin ito. Inarisin Allah subhanahu wa ta'ala masayad to. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nakita pa umapay nilong. Di kita ni magtag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to sujud. Hitangis na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Inrida niya marikato. In mga nikmat na rikato, biusin Allah subhanahu wa ta'ala. In katanin ni malawa siya. Kullu man alayha fan wa yabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. In katanin ni malawa da siya. In katan nikmat yan kay mo biusin Allah subhanahu wa ta'ala. Share your blessings by sab. Bakit mga kataimanghud barhajat? Kakitaan mo inlasasin Allah subhanahu wa ta'ala haparakala yan. Sabab may intao nung sinamok Sheikh kamo bangin alta tiyataw mo siya yari hapad lima mo maluhay ko makapagmura. Sa bangin alta tiyataw mo siya halong pangatayan mo on waktong kaikot yari sa tinutubo halaw matay. Sa bang mo himutang inalta di hapad lima mo maluhay mo sa hikapagmura pa mga sila barhajat. Sabab may inalta ini mapasok siya tayo manguda ka may Islam. Aun wakto mahinang sabab ikapagmungkir, ikapagsirik sin manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab inuno, sabab sinalta. Pagka hindi sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala timawad din alta mo rin na kumangat magjakat. Pagka in pari may nang sirik mo pa Allah subhanahu wa ta'ala yawnin kawajiban mo rin mo na ikatunay. Dahil nga sabab yan asuhuntod ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yusalan arba'ah. Pagbalik-balikan ni sim mga sila nagtatalibul ilm. Pagbalik-balikan ni sim mga sila magmumuhadara. Sabab may ta amunin asas dakula.
Misan may sabko, miyabot pa po langit sin ilmo mo, bangko langin hinang mo, di da kagunahan. Ala ilmo bila amalin, kasyajaratin bila samar. In ilmo, di siya hipaghinang, diya siya sa parati hang puon kahoy, di da siya magbunga. Inhati na misan in ilmo mo, tiyo nakahapal ka hamuk Diyos, tatbikan tuan. Nakahapal ka hamuk aya, tatbikan tuan. Amuyad tim mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan mo tuan imbar jamaah wajib. Tunayan tuan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan mo yung magjakat sa saw tagalta. Kaya wajiban na siya apabila niyabot min haul niya. Tunayan tuan. Sabab bukon yan kayo mo. Kaya ingatan mo yung mag-jara pagtaimanghud niya. Pang-jara ka tuan. Kaya ingatan mo yung mga ini. Diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salama yung taimanghud mo. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Yung mga hadis ini agad pagyanon pagbakat-bakaton na sa jasim mga sila. Sa ingkagunahan di ka to unutuan amal. Ingkagunahan di ka to hinang. Di sa ini kita ang kaununuhan kita ini pa mga sahaba ridwanullahi alaihim. Di sila agad magbati laol, di magbugto in pagkabdam nila para sa Islam. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, iba ni Sheikh Usaymin nakahot sila niya kabuhi. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, mag-lecture sa simpuas pajar, makauwas na isab siya, makauwas siya ang wakto puas asar, magbalik na isab siya simpuas asar, magbalik na isab makauwas isab siya usisa. Biya nahad-jahad to yung kabuhi nila. Ngayon kita mano siya, biya na isab kita kanila. Mataod inligap ta mari papagdunya, dahil sinligap ta papag-akhirat. Hangkan sa pagpuko mo kubul. Hangkan sa pagbulat sin mata mo kubul. Inmano siya masabi na hatuang siya iarutan. Iniyan na pa Allah subhanahu wa ta'ala, tawali ka ako ya Allah padunya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalurara ako makahinang marayaw. Tawali ka ako paguni, maghinang sin marayaw amon kiyarin ko. Kalla. In mga yadto hinumungan puting di na kaunon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa beta di ikaw hagumi mas matawd inligap mo papagdunya na insinligap mo papag-akhirat. Maalum ka to masya Allah tabarakallah yari tuod kita niyo hahula amo inya angan singkatan mano siya makakari gatos ngay mo pahalay na mukarawawan niya. Noong singkaywa na nulawa pasin sa mahayang imakapagsadak kakawriha hula ini, lipaton desab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun pila. Sabab may hula, yalagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biada sa bahatin maasyat halaw mini, hangkan suway kita nyo maayad. Ininang maasyat hamakkaton mukarrama, dukay ngin ada dengan siksa Pilipin. Yari kau hamakka, lipat in karayawan niya. Naman kau naghinang maasyat halaw mini, lipat do sa bingkangian niya. Di adahad tumang kau nagsarak ka, karayawan, di mo tuan mahasiling karayawan mo rito, hapilipin da sing karayawan mo riya Makkah. Hangkan do nga sarab yan, mga kiyaridahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, part-time kita niyo ni kataan riya Makkah. Labi luwa, part-time ing tabuin na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno na to karakan ing hinang inikatan, dito hadlaw akhirat. Kuno na to mahasil in karayawan nyari hagumi yad Tuhan law akhirat. Ang kanyari ka milya ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawla ini tiag anakan na Rasul sallallahu alaihi wasallam ni mau binwahi dia hawla ini suway mo siya mulyahon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta pagpiyon sin Allah subhanahu wa ta'ala in magkakari pa hawla ini. Na ikaw pini ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhtaru ka annaka rajulun wahid. فاخترت الله سبحانه وتعالى أنك رجل كريم وأنك رجل ليس هناك مثل الرجل مثل هؤلاء. Pini ka sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga tao marayaw. Pini ka sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga tao mulia, dengan mga tao pati saraktahon, ang mga sila takalta magsasarakta. Bagaimana siya nabi ini biutang-butangan na barnamij yung kabuhi niya, masya Allah tabarakallah. Siya na yung nagparuntungan dunya akhirat. Nakabroding kataan mano siya on wakto, imara niya na pagdunya. Pagoy-pagoy niya madto, on wakto misan lang na inituan bayo, misan kita nakapahinang. Way niya kaya ingatan, way siya nagmisan naghinang bahay, hadlaw akhirat. Dahil hadlaw akhirat, wala siya misan nakahinang.
Pag-uwi na limas siya, nagtuyabutan siya kalas, nung natamisan iniwi, nag-ilod na. Namyari ko nag-abod pa Makkatul Mukarrama, suway mo marain do parkala. Mabaya ko rin mabaya, mutiin buhok na to. Mabaya ko rin mabaya, lumas kita bang kita abutan sing kalas. Aun yan kay mo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga syarak sadakatun jariya lang si Usaymin rahimahullah. Hadis kawaun na to, tiap sila ni si Usaymin. Idha mata ibnu Adam, in kata amaluhu illa min salas. Memorize siya ni sing kamukataan. Apabila mawapat in anak apo Adam, bugto na yung kataan. Amurain to, hindi mabugto, misan siya may matay na. To para kala din hindi mugto. Apabila siya tunahon ni. Gumihaw no, gumihad law akhirat. Apabila siya mawapat, magtutuan ni aircon. Labi na yung aircon niya rin Markaz. Magtutuan ni ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala yan halom sin kubul mo. Magsahaya yung halom sin kakubulan mo sa may ta, yari na kabiabibin mo riha kumi. Kaya rin minto para kala mo na, ilmon yung tafaubihi. Amin ilmo panghati nagmumpaat. Parkala saan nakula ito, ni magnanasihat. May tadi parkala nakula. Bang muliyaw nga nasihat mula pa ikaw sindusa. Bang nagpahala, inmano siya kaya patumtuman mula pa ikaw sing karayawan. Nagmumpaat, dunya, lawiliwa nagmumpaat hadlaw akhirat. Isa. Uno pa, wala dun sali at uyaho. Amon anak niya marayaw, anak sali na kaanak siya, kawin na rihagumi, nay ng hafiz, nay ng alim, nay ng mujahid. Nagmumpaat ka na rihagumi, kahampitan na rito hadlaw akhirat. Nay ng magnanapaka, nay ng magtatabang ng mga sila, barhajat. Pahampiton siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, natarbiya niya mara sin tarbiya Islamiyah. Bukon niya natarbiya, sin tarbiya sin mga Western. Ingkay na po san hati ko yung katani ni ang kato. Mahangin meron nag-abroad meron yung kanay ni. Sadakatun jariya. Impagano sadakatun jariya lang si Usaymin rahimahullah, muna amunay magpahinang kau masjid. Inhati sin sadakatun jariya, amun misan ko niya matay masi sayon, i-apply sin mga manusia. Karuan niya, amon ay magpahinang ko madrasa. Inhati na nauusal in sadakatun jariya mo ini, yadto hasambil hadlaw akhirat. So may ta, misan ko na mawapat na, yari na siya nauusal hababaw singgumi. Ikaruan niya, amon ay bi'run abar. Amon na inikato niya, amon ay nunay sadakatun jariya, amon ay magpahinang ko mga lunggang, magpakunik ko tuwig. Yung mga ini, tabag lang si Usaymin rahimahullah, dahil mga sadakatun jariya, na pila rin kato tanyo, real, ha? Likul de syahar, o sala sa rayalin, o asyara rayalin, pila rin kato tanyo, ni amon hinang-hinangan mo baul-baul tuan, kan siya, long minini, this exclusively para ha mga biya ini. Inati na biya, bari-barian mo. Bukon na sadyay sabkatani ka rin mo palam sintian mo. Yung katanya, tumasil mo, ano nawabaran mo? Sa inilong mo tuan, inisadak ka mga sila yatim, inilong mo tuan para ha masjid, ininisab para ha madrasa. Nagbumpa ating kahoy mo dunya, nabiliwa kahoy mo hadlaw akhirat. Habi ahatin barnamig sing kahoy sin ikaw, di kau malugpas. Hapiapan jari kau, balikun na tuwing aya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piapan jari ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon. Bukon ko piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, may nang nasadya ka pun, kahoy di kau magbunga. Habi anahin yung parkala, kamuhi sin manusya, abutan ko sing kamatay, kakitaan mo on wakto ri pahagumi, in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In manusya bang siya mapatay na, bang siya rajulun saleh, ha? In manusya mapatay, rajulun saleh siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, on wakto, ipakita ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Huun bunal, in sulga, mala aynun ra'ats, inadis sila sallallahu alaihi wasallam. Insuga sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala pakikita sin mata. Wala udunun sami'at. Wala pasya na diurungog sin tainga. Wa ala khatarin kalbi basar. Wala pasya na angan-angan sin pangatayan. Sa parahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga karayawan. Ha? Wainok kya ingatan na hinang sarab kisah sin Banu Israel. Na hinang sabab na kasusya na pasalan sa sinunubatuan. Ha? Pasalan sin kuting. Piyarunan niya, wala niya yuno, wala niya biuloy, wala niya piyakaon.
Pila sa rin nga mga nakasudsuka na inang sabab din nga uno? Ha? Din nga iro. Yan to hayawan. Tuan? Biya din na masabiyaw manusya. Ika-insert talaga sa manusya. Manusya at sa Pilipin. Mangayo kami lang na bukas. Timbakun kami. Bukas tuan yung piya ngayo. Sa indihil kanila, punglo. Yung mga yadto, maka mo siya pangadjian, sigpit dakula hawla jumato. Ha? Alhamdulillah yari komyunliya, sinallahu subhanahu wa ta'ala, nakalayo ko rin ang mga pit na yadto. Biadiin na maha, ibalik mo, pagyapan jari ko sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mabaya ka rin, mabayaon wakto, ipananam kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, impanandas niya. Ipananam kayo mo sa may takmano siya ikaw. Pagtandasan ko sinallahu subhanahu wa ta'ala, bukundukal mo. Bukundukal sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasupaya sadya, maangkat in darajat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin na kasi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mu'min, inna amruhu kulluhu khair. Ha? Maka-ajab lang na mga sila bariman. In katan sin pakaradyaan nila, karayawan katan. In asabahu syarra, syakar. Wa in asabahu darra, sabar. Bang sila datungan karayawan, ha? Bukon magtuy sila mag-shopping. Ha? Bang sila datungan karayawan, bukon magtuy mga hirap darat at tumago sila sinalta. Sa inyakin nila, alhamdulillahi rabbil alamin. Karayawan yad to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila datungan masakta problema, sumawal sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada khairun lahu. Inyad to karayawan na kanila karwa. Inhati na datungan sila problema, datungan sila karayawan, datungan sila rinjiki pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon din sa mga ikapagmungkay nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatanyad to karayawan. Di nga sarab yan, mga palanggungan na mo akama Islam, muna iniyasiyatan na mo, ginhawabaran na mo. Patumtum na mo, ginhawabaran na mo. Kawaon na to, inwasiyat si mga sila salafus sali kato tanyo kataan, hasupaya mahinang na to si amalan. Apabila undi harwa inyari kato amunan ilmoh, iban panghati, tiyaupikan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw nin sa mulya manusya. Sabab may pilayin manusya naglilibutan nga kumini. Aun waktu misan tilak nimbang, wairon panayon nila. Aun waktu misan nila kinta na adlaw jumat, wairon na panayon nila. Di nila kaingatan natin mga biyahad to, wajib. Na hindi ikaw tiyaupikan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hat pagkita mo sa kambukiwan tunga, tatawakan nagbang na hiring mo hinang mo. Sabab may mas malaggoy ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinhinang mo yaon. Abi ahad tim pagpinig mo, kimpya panjari, wan sin nagpapanjari, barhajat kau tuod. Dumuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala, papagbarakatin niya yung kahuli mo. Sabab manusia, apabila wairoon na barakat sin umul, doon kanya Diyos sin Allah subhanahu wa ta'ala, o waktu kakitaan mo, misan siya taralta, biaway na barakat sin kabuhin niya. O waktu manusia, kakitaan mo siya sa parati-purat tao, amuk sanggarera pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taimon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay mukhlis siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bukon niya rin niya tiyataw na igkiliwang dang kilang simbya tao pakato. Ha, tuan? Biya ko nilong na maigkil. Bukon pahat biya, tuyanon niya pa majangki. Naranin daw parkala. Igkil na, majangki pa siya. Inati na, ikaw itong kapangdayan dahi. Inati na ama sabi hayaon in kita masi kita, yari hakaruhi, nagdararan-daran kita nyo pareho-pareho lang sin Tagalog. In kahoy sin kita nyo ni kataan, masi kita nyo haamalan. Bukunin kataan lang nasa kaula na siya bihawon, anon niya nabihating kanya. Sabang sa upama, hak sin Taimanghud mo Muslim, wala siya imamo, ayaw mo siya buki siya kamatauran. Dengan mga sifat sin salaf, bangon kita niya mangi Taimanghud niya, bukun na himahalayak tabi ama sabihawon, gimo ay mga unutayan, mga Facebook, mga Twitter, mga kwan yan. Kakitaan mo ron halaw. Long na hili hadto. Tuan, muna wasiyatan na mo, ginhawabaran na mo. Apabila ang kita mo, salah Taimanghud mo, ayaw mo tanbuk siya kamatauran. Man satara musliman, satarahallahu yawmal qiyamah. Tumtumayin hadis ini. Ayaw mo siya pahil-pahila. Suway mo siya pag-anggawtaan.
Isiyo-siyo intiapok na inkairan sin Taimanghud na riha kumi, hitapok sin Allah subhanahu wa ta'ala inkairan na adlaw akhirat. Di ka tuusoy na masabihawon. Magbuwa sin kairan na Taimanghud niya. Uso ha masabihayaon. Yan may mga commercial uno na tayan. Yan may mga electronics. Inkatanyad to ipo sabihaya niya wayron dahagat dakula. Amo niya kapag pulak ka na sin Taimanghud niya. Bangon kita mo ay Taimanghud mo. Naraha siya tan mag-alog. Ha? Bangon kita mo sala Taimanghud mo. Na ayaw mo siya bukos siya kamatauran. Dahil nga mga sipat sin salat. Magtapok sila sin aib. Haamungin wala dahi sa kya sa bunnalan. Inakisi na sallallahu alaihi wasallam sabot na mukha na. Man satara musliman satarahallahu yawmal qiyamah. Apabila mo tiyapok ing kaaywan sin Taimanghud mo rin hagumi, nahitapok sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kaaywan mo rin tuhad law akhirat. Mura-murahan in kamuhi sin kita di hagumi kapag barakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala ikarwan niya dengan mga barakat sin manusia sin pangumulan niya amo na'y matari siya maglingkod-lingkod tungod pagpangadji. Dengan mga barakat yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila sa din manusia miyari pa Makkah ataw Madina ataw haununuluwal. Bang maabot ng break time nila na madto sila pa mga ruwayng parakala. Bukon sila mari pa mga jalasa atawakan pagpangadji. Ha? Bukon sila mari pa mga pagtuntot ilmoh. Inati niya, way mukya ingatan. Sambil kaista-istaan hararat na ngayo kampo na ng mga sila talibulayan. Pila sa darusa singkitan yung manusia magkahasil na to adlaw-adlaw. Pila sa darusa suway na to itawat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kan na rin ang mga sunna ha rin ang mga sunna muakkada ubos sin ikaw sumalam patuyan sin palawa amo ni mag-istigpar ko makato. Yan nabiutang ang mga masjid yan amo yan hindi ang mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buko nang panaman ko sumalam di pa ko makasalam palawa mut na ko sin cellphone. Mga ini musibah rakula kimudda na umat. Bang kita rin mag-check sing ginawa baranta mga Taimanghud agama Islam na isyu pa ba inin chimik kato. Kain sa amin mulong singkuhan na Taimanghud mo. Di akamo, di na mo kay nga tanaw mali na mo, bang nyo kameri chikon. Bang nyo kameri patumtumon. So rin na sarab yan, kaunanin kita nyo kataan, magbalik kita nyo pakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan na diaway tak kato tayo yung liangan, yan na diaway tak kato tayo yung diakan, magbalik kita nyo pa mga ahlul ilm. Unin na sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran niya mga mulya, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ha? Pangasubukan mo mga sila ahlul ilm, mga sila authenticated din ilmo nila, bukon kiyawa haru-uro ko sadya. Amon mga authenticated din ilmo nila, amon bukon kiyawa mga higadigad. Pangasubukan mo kanila. Sabab may tabang kamukima sina mga higadigad, yan kari ka lang natuan, hindi ang takosin ilmo tidlok. Magsambayang pa kawan, wala pa kumiyabot. Ilmo tidlok kanila rin na magsambayang, yan tulong na miyabot, di na magsambayang. Diyan ang jimajat hawla ta. Kaya masahan na mo tuod, mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kaulong natuan magsambayang ko, wala pa kumiyabot. Allahu musta'an. Hama sabi yaw ni siyo pa mag-check kato. Kita nunay huling jaman. Mabaya kita nuri mabaya. In kapansin alamatis saa di matuna. Mabaya kita nuri mabaya. In alamatis saa yan na nagjato. Aun wakto in panamong sinusog yan na panamong simbabay. In panamong simbabay panamong sinusog. Hama sabi yaw suway madya manusia ditood siya mapahila kabuhi niya. Suway siya kawan tag upat ka dyan, nag-evaluate siya sing kabuhi niya. Pila na ba inkya deposit ko sa ATM? Kung ATM diha ko mi. Hadlaw akarat. Kaya hulukan ko rabaha yung mga ATM ko yadto. Nakapatinog daw ako hasta na hadlaw akarat. Nakapatinog daw ako hasta na halawm sulha. Uno rabain na hinang ko haagama Islam. Kabi ahad tuwing manusia bang siya nakapikir, siya na yung sa tawpik po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab pagpiyon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga paghidayatan niya. Bukunin kataan manusia paghidayatan. Tumtumun natin Rasul sallallahu alaihi wasallam din nga mga kaywanan ahli niya. Wala nakasud pa ka Islam. Na ikaw pa, bang murihirwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun mustahil, laungun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, murah-murahan,
papagbarakaton to sin Allah subhanahu wa ta'ala yung paghula-hula na to diha Makkah nabiluwa papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahu sing kita niyo kataan unay nari khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu kamo na in sarayaw-rayaw manusia himawa in ummul niyo ti maudday sa binuno in karayawan niyo kamo na in sarayaw-rayaw manusia piyahaba in ummul mo sin Allah subhanahu wa ta'ala piya taud niya ray sabing karayawan mo sa may ta musibah rakula himabain ummul mo na yun ang problema umat hari na ka makahinang karayawan na umat marayawin ununad dya ka bang mga tubig stagnant ka amon di na ka maghibal hari na ka makaril karayawan mamarahin na nagdurong na sadya ka di ba ka makaril karayawan na umat nakahinang pa ka problema susa rakula mayroon na kiyatabang Muhammad Islam mayroon na katabang mo pagtaimanghud mo, nainang ka problema sin taimanghud mo, para kalada ko lang. Suray nga sabab yan, di na kami magpahawa, mura-murahan, bangaon na kawa niyo pangadjian, inyad turay nga topic sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangaon biya mga diungog niyo wala imamo, inyad turay nga labtik sin dila na mo, in kami mano siya sadya magkalaong, mura-murahan, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtaimanghud na to, na magkasituod kita ni wakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhilla yawma idin li ba'din abu illa al-muttaqun kita nun istisna impagyanon magtaimanghud buko ng kariwan tuan adlaw akhirat impagyanon magtaimanghud hang kakahinang impagmabuka nila sa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan impagtaimanghud na to wayroon siya transparency lang sin pagtag wayroon namon di mga haliw-liw impagtaimanghud ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyad ting papagbarakaton malaingkan mga undi mga haliuloy mga yadto parkala niya na iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.